Okay, na baki 2019. Baki sauche, la komeki nandona tarong gore na taroni logs. Orto tukuno me melet, go melet log k equal to -4 kende tutunge bangkarangu. Okay, nakanga mundo chukuno mbwakana nanu mebaka kende tu sadaka wuchi na previous example. Nangona nganda bikina ndona power ikutobole mumbich komelio. Eda ngoni sanda bero tuko na log. Sinanga tale mo mata indon log na log saturau. Kena balambali na daba na yado bena paungo. Na paungo turini bich komelio. Endo na lao ni log. Kena balambali osana lao ke bitasar kena daba. 2 log k over daba. Over 2 chunga kona over tungo. Kanga tu daka ba kona pawango. Na pawa sa siro Ondo tungo chunga na haya pawa sa siro mai. Okay, ni sanda bichu kena tu log sarang skills. Sada a cancel sar. Cancel sar na tu sabuanga na daba. Na log k. Yo na daba na numu log k, reda na log k solito. Daba na numu log k. Log k equal to daba. -4 so sa -4 no mansa. Kona log k ngo duru ngamiki. Log k is equal to -4. Set Okay, tu tak kapta lindo. Okay, ngo la komena 2017, reda na 2017. Solito may rona logs, do a log 3 and do a log 21. Gitu kino may find the log of the square root of 7. So iko ke tamatanga singa dabo sana takap. Dabo na takap na right. Iko sa tuna. Wala nga ngo is half. Kenda do tukuno tu nindo na kai square root. Square root ko ito tamatanga and no na power to the power of half. Ngo ito tamatanga nindo na kai square root. So yana kai kuna takabiki. So sumita kana square root. Ko do tukuno chuko ko ni view ngo lupa tamanda ni view wa urusara kene view wa urudi ni view. Sambiu kena log 7 to the power of half. Nangona nga orede kina power, ambete rede ke sinu riti ko na power. Nangona nga iko sa rede kina na power, sa apply sa rangai ke kona log rule ko kento takaba na power o koreni dap. Right, iko sa kela chunguri. Iko na kangan dendang mo takaba mo lure indo na power. Okay, lako me kona paungo sa dap. Sa andambi milu. Sa dap kena right. Sa famina half amen dami chuke half. Bito chunga na log 7. Okay, na 7 ngo, pare di rungo na 21 kena diri. Orto na numbers ke ngo iko na reda na 7 na 21 kena 3. Kiko tamata ngase na met siko rasa tongan ni oba biwa kan takirto na numbers ngo. Na da 7 3 is 21. Right. Ngoro saranga. Reda ngo sa 3 7 21. Kena bale urawa tawada na 7 ke chiko na 21 kena 3. Dabo iko na taka. Iyo. Kembali ke 7 times 3 21 na 7 go 7 ke ukutana times 3 sanandu atau tanga dab 21 divide by dab 3. Aset ya? Aset na 7 go kona 7 go. Kena bali atau tanga half bite chunga na 7 ramai badab oko ramai benadab or ni bitin bracket 21 divided by dab by 3. 21 divided by 3. Ya, kona 21 divided by 3 7. Ocha kendo tu sangida tu lesu tale nondo tu lawa. Nada pontu tu kuno chukuna lawa usa wase chukendo. Na vingo na kedi korede kina na division. Ngo, kata kona na division sign. Ngo. Na vingo na kedi korede kina na division oko subtract. Na division oko wabio kanita chukena subtraction. Na ngona keda ngai korede kina na division oko minus. Kena bale orni bola baiki. Kembali na half. Bitu chunga kona log 21 divide atau tanga log 21 minus log 3. Ya according to that law, kona lawanga kentu sangirida. Nangona ngai ko divide taka chugorona ka o ko to tanga no minus taka chugona logs. Nangona nga saba ya salang sarami kena half multiply. Okay, ngo betini rule ruchung bita to kana bracket. Kelako nada panu log 21. Log 21 ko nada kona y bita sare kena y. Kona log 21 ko. Sa log 21. Numu 21 ya na y. Minus daba numu log 3. Numu log 3 na x. Numu x. Anu mu final answer sare. Are na kena ba duru makito ko lo masona
na la orto na la nang gitu na power ke times so na mba ke orto divide iko da ka betunga okay to da ka tali ndo me wandi taka chiko na non tu sasanga da ka tali vida tali ke redan ko la ko mena 2011 ada ada 2011 okay to da ka manda eu sarin de chiko na power wada chiko na reni power dona method ngo ke redan power adana power na 8 ngo reni da fa mai liu watala kina na da na 5 ngo ko reni da ko la ko mai liu set to da ka ba okay kena bali sar tunga na denominator iko da ka nga ba ko da ko na la ya kembal ko sana da 8 log x minus da 5 log x areda ge whole thing divide by da log x asada kintum bitanga meliu na pau okay nangona sambiu kina na pau areda na log x bakanga na numu apple kona log x ngo numu like tu ngo rongo rokai bat ngo reda kongo chikuwana log x kongo tanga chikuwana da na log x iko bakanga motuguni chiko numu log x bakanga na a ngo bakanga metuguni chiko 8a minus da 5a numu log x ngana a ro bakanga rokai bata tu kembale ke 8a minus 5a da bana 8a minus 5a 8a minus 5a nada na 3a iyo betani rokai bata batang lagi na log 8 log x minus 5 log x kyo subtract tigro na 8 minus 5 da banum answer na 3 log x right sar tu nga kona log x ko chugura kona log x da pasana da ada room bisa kena cancel num answer kona 3 set ngo kola ko mena 2011 okay ngo ala ko mena 2014 2014 tarong chuko me wangare na log 36 kongo to wangara na log 36 yo in terms of x and y solitu mena x solitu mena y so ngo na kamoda kawa iko mo wangara nga rona number redango rodaba rona squared number iko na multiply me sulina 36 kuni tukuna na 12 there is a 36 but na 12 is any squared number iko na ko to factorization na video ya kaba tegi chuki na squared numbers so rona number iko na multiply taka me sulina 36 another na 4 bateke na 9 4 9 are 36 au nandingi na factors ngo na 4 ke na 9 bleta na 4 vewa kani bateke na 2 na 9 vewa kani bateke na 3 toro so very simple ko so na kamo kaba iko la ngamai iko renula bango log na 36 ya toto tangana da na 4 times 9 4 9 are 36 toro okay na da bakenda tuntu tukuni chuko nangoni ni exam ko na times e toto tangana da na nonda tulaw ni logs na times e toto tangana add so ya toto tangana da ya toto tangana log 4 plus da log 9 azet matata beten ko add takana logs ko toto tangan yo times taka ing dua na log ada muri chunga mena lawa kona lawa ngani logs muchuk ni times veo kani wata chukena plus okay sasan gela ko meka nangona sala ko mekina na log for log 9 yuk sange bola ba bis bete merani sama kina vena tuya ya toto tangan log na 4 ya kweda 2 squared plus log of them na 9 no kweda 3 squared new tukuni chungo rongo ro squared number ro squared number zor okay nangona nga sabaya on saranga mailu kento sakala chungo non tulaw ni logs daba non tulaw ni logs na pawa konto da kona pawango ko reni wir mailu ko tamay na pawango bich ko mailu set okay nangona sambiu mailu ya sanangida ko sanangida 2 log 2 plus da 3 2 log 3 ada bet sandambe mailu na tu la ko mele tu chugilu la mekena tu chugilu may kesara nga yuk sangere ni kota may na log 2 reta na log 2 tuitengo ko na log 2 na log 2 sa solito na nonebil kongo na log 2 wata ke nada na log 3 reta na log 2 tungo na na log 2 o ko na x kana mal maliyo ko sana bolaka 2x plus daba na log 3
log dhiri ko da 2y ya ngenon tu skills tal ni factor res ko baka me common factor da be common factor bero common factor bero na da na 2 asangi 2 into da x plus y mode eta ngonon da tu ansam so nong ni bitter ngi watu ngondo na method yo ngo reni watu ka ngondo na method 1 betul mu chugo na logs ko veo kan chugo na logs veo kan talanga batike na indices ortu fa batatunga betana na Bayesian index iko mo kinda bachu so nongone tukuni mena logs bangarando na squared number yo reda ngo rintu na method 1 na method 2 orin famiki method 2 biururu to manana method okay na 36 is a squared number so sini kinda batu ya me 36 is a squared number kembali ni mbitu ngo log 36 na 36 kweda da barona namba ko sule iyo na 36 kweda 6 times 6 a 36 ayo ke wa da ka bana tarongo ni bitero ngi usala ko ngabe na squared number ngo 66 kan mal da bi gona bola mena log 36 ngo na 36 ay ko reni bola nga bada log is what 6 times 6 total tanga 6 squared 6 squared with 36 iyo na wana sa 6 squared 36 tapos araw na daga ko nga na baka na lawang gore da orosa mi tuwatiki la ko tala tungo muku tamilu na wana sa muku milu kinana kaya sa nangida 2 log 6 kento tu sangi kila na da barona namba rona multiply me suliane 6 ngo koru tongango da barona namba ja ko me multiply me suliane 6 2 log da mana namba iyo na 2 times 3 2 times the resolution na 6 kento sangi do tukune chuka nga wala go na daba na times na 8 so guna bitika 2 ato tanga 2 log 2 plus log 3 ndi ko nyo add takana nyo multiply na logs ko to tanga nyo add toro na log 2 times 3 ato tanga log 2 plus log 3 ocha log x tama na mo log x no log 2 sorry tama no log 2 log 2 no log 2 nada x tama no log 3 na y arusia matal tungo patikan ansam arda ando talana method ay ko rinda ka kola ko na 2040 so ru lebutu no option ni ko rinda ka na kena key factor ka na numbers iko mo mangara na kena bio kan tagitu na numbers na relationship no mucho na relationship no mucho dona karni be buki kenada kona squared numbers ni takani na be buki chuko be kentu na nondo to exercise go through them na practice ko make perfect na woni ko takaba kinango iko ren tekal takana davanga na taru sala ko okay mutinia adaba ndo be alo libu takatalindo to muku tatalindo na pastia mai gorsara kena spirit ocho chingwe to takaba ngoindo okay, non to chuchini tarungo chuchini tarungo ngo ala ko mena 2010 okay non to basics go reda ndona ka chugi liu na lawanga na ngona nga satu ikini liu rambala ki ko idaki bichir to ke daki kona one quarter ngo bidaki kan bal kona watungo na log sana la ko daki kona tungo me fadaki watala kinana one quarter ko me fadaki yana ka kende to na taka vai so ko sana ririban ko log x squared ke log 16 16 ke nada bo tukuna na last example o kongo membi chugo indaba in brackets chugo no one quarter ngo membi in bracket kongo sa se 2 minus log x over 2 x over 2 baka na half x ngona nga iksa ta kam kinaba ya ala ko sar no iko rinta kam ngo bena calculate no muchiko kento sa taka to wando takatale no muchiko no musala ko mebene 16 oops on taka 16 right to the power no ngona sala ko mebene power bitan tol na bracket taka na 1 divide by 1 taka na division sign sini fraction button division over 4 16 equals no answer 2 muchiko ko sini bitan na bracket kongo mbi chiko na kenan bi na bracket
bita juga na bracket iko na sini bita na bracket na 4 num ansa dal na tapa itu kuna na calculate itu na nunggu ansa so iko bita ke log x squared plus log 2 minus log of x over 2 okay na ngona ksala kami kini ke ko tunjo ko mi single ulang abandon log ulang abandon donga no mu log li busan na bracket ala ko sara rongo x squared na ngona edu ko edaba ko times 2 o cha kongo na x over 2 na daba na minus ngo na ba kena bale na daba na divide by x over 2 ulang abandon ba okay lako log okay 2 times x asana 2x squared kento sa kelana kena lawan ni wiso tanga na bed mas kona times sama sol to kango flip ko tota na x upon 2 tota tanga na 2 over x cancel ron x ngo ki kona x ngo sana wo indo na x idaki so log wo indo na x idaki asana ngida 2 times 2 ebida 4x no answer log 4x si ikusin mereka kata na bracket ikurin bitanga log 4x yana kena answer waka bewe kani takachiku no muchiku non tu lawa na lawa na ngono iko add o ko times na ngono minus o ko divide aset na power rani lako dhake na power tala rani suru sumbumai itaka ni na wai kuri takachiku na kelule buna yalo tambu non tu konka takachiku na log na singni kwai ningi kelunga tachiko wa binataka na numuni bitoko ni na walipo